дуруд бинандагони азиз, мафҳуми сулола дар футбол мисли намудҳои дигари варзиш бегона нест. тӯли 50 соли охир футболбозони насли нав мекӯшанд дар пайравӣ ба падару бобои худ анъанаҳои неки ин риштаи варзишро идома диҳанд ва ин падида дар футболи кишвар ҳам дида мешавад. мо таҳиягарони нашри навбатии барномаи таҳлилии самт тасмим гирифтем то атрофи ҳамин мавзӯъ муфассал имрӯз истода гузарем. дар зиндагӣ мо шоҳиди ҳолатҳои зиёде шудем ки фарзанд касби волидайнро гирифта роҳи ихтиёркардаи ӯро идома медиҳад. хосат чунин сулолаҳо дар байни оҳангарону косибон, ҳунармандону омӯзгорон, сиёсатмадорону тоҷирон ва духтурону ҳуқуқшиносон зиёд ба чашм мерасад. аммо дар варзиш ба вижа футбол ин падида камёб аст. агар ба футболи ҷаҳонӣ назар андозем, пас сулолаҳое аз қабили малдиниҳо, фарланҳо, гудёнсенҳо, куманҳо, клювертҳо, алькантараҳо чун пешсафон дар ин ҷода дар мадди аввал дар назди чашмонамон ҷилва мекунанд. аз ин миён шояд аз ҳама маъруфтару шинохтатар сулолаи малдиниҳо бошад ки дар мавсими гузашта Даниеле Малдини бо баромадан ба майдон дар бозии зидди Верона ин анъанаҳои неки хонаводагиашро идома дод. падару бобои ӯ дар Милан 11 скудетто ва 6 ҷоми қаҳрамонҳои Лигаи чемпионҳои Аврупоро соҳиб шуда, ҳамзамон капитани ин бошгоҳи мӯътабари ҷаҳон ҳам буданд. сулолаҳои футболиро дар футболи тоҷик низ дидан мумкин аст. дар футболи кишварамон метавон сулолаҳои футболбозонеро аз қабили Ҷалиловҳо, Рустамовҳо, Фузайловҳо ва ғайра ном бурд, ки дар футболи Тоҷикистон ҳам ба ҳайси футболбоз ва ҳам мураббӣ нақши муҳим доштанд. имрӯз дар доираи рақобатҳои даври 11-уми Лигаи якуми футболи кишвар дастаи барқчии Ҳисор дар майдони худ тими Равшани Зафарободро қабул мекунад. шояд шумо савол диҳед ки барои чӣ нашри навбатии барномаи таҳлилии самтро мо дар бораи бозӣ байни ин ду даста таҳия кардем, дар ҳоле ки онҳо аз ҷумлаи дастаҳои камбаҳои мусобиқа ҳастанд. сабаб инҷо яктост ва он ҳам дар мураббиён ва футболбозоне аст ки бо насаби Фузайлов дар ҳайати ин ду даста фаъолият доранд. бародарон Ҳаким, Ҳикмат ва Раҳматулло Фузайловҳо барои мухлисони футболи кишвар на танҳо ба ҳайси мураббӣ, балки футболбоз низ ошноанд. ҳар се онҳо дастпарвари мактаби футболии шаҳри Бохтар, Қурғонтепаи собиқ буда, қадамҳои аввалини худро маҳз дар он ҷо ба футбол гузоштаанд. бародари бузурги сулола Ҳаким Фузайлов дар охири солҳои 80 мисли дигар футболбозони дастаи Помири Дастон ба ҳайати тиллоии ин бошгоҳ шомил буд ва рохати Лигаи олии футболи Иттиҳоди ҷамҳурии шӯравии социалистиро ба даст овард. баъд солҳои 90 ӯ дар чемпионати Россия шарафи дастаҳои Локомотиви Москва ва Арсенали Туларо ҳимоя карда, аз оғози асли нав дар Ӯзбекистон фаъолияти мураббигиашро ба роҳ монд. айни замон ӯ сармураббии дастаи Хуҷанд аст. пештар вақте дар Истиқлол фаъолият дошт, ӯ бо бародари хурдии худ Раҳматулло, ки он замон сармураббии буд, борҳо рӯбарӯ шудааст. Ҳикмат Фузайлов писари миёнаи оила буда, фаъолияти бозигарии худро аз дастаи ҳосилоти фархор оғоз намуд. мавсуф баъдан шарафи дастаи Ситораи Душанберо ҳимоя карда, бо ин даста ду бор солҳои 1993 ва 1994 қаҳрамони кишвар шудааст. ӯ ба истиснои ду мавсиме ки дар дастаи Сурхони Ӯзбекистон ҳунарнамоӣ кард, боқӣ тамоми фаъолияти бозигариашро дар ватан сипарӣ намудааст. ба ғайр аз Ситораи Душанбе дар фаъолияти ӯ боз дастаҳои Динамои Душанбе ва Регар Тадази Турсунзода низ буданд. дар охири солҳои бозигариаш ӯ дар майдон бо бародари хурдии худ Раҳматулло борҳо рӯбарӯ шудааст, ки аз он ҳангом хотироти некро дар ёд дорад. В свое время играл Рахматулло Фузайлов за Памир Душанбе, я за Ситару Душанбе. Мы поскольку знаем, что когда заходишь на поле, там нету братьев, друзей, каждый бьется за свой клуб. И то же самое, я думаю, что у тренеров. Когда мы выходим на поле, там нету родственников. А когда выходим за поле, мы, конечно, родные и приветствуем друг друга. Ҳикмат Фузайлов баъд аз хотимаи фаъолияти бозигариаш дарҳол ба мураббигӣ пардохт ва бештари вақт чун мураббии дастаҳои кӯдакону наврасон фаъолият мекард. инак давоми 2 соли охир ӯ ҳидояти дастаи барқчии Ҳисорро дар Лигаи якуми футболи кишвар бар дӯш дорад. Раҳматулло Фузайлов писари хурдии оила буда, дар як қатор дастаҳои футболии Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Россия ҳунарнамоӣ кардааст. мавсул соли 2012
ба корномаи бозигариаш хотима бахшид. Мы, будучи еще игроками, играли и в одной команде, и против друг друга. И так как судьба свела уже со вторым братом, я думаю, это в футбольном мире это нормально. Также, в принципе, спокойно, все, без всяких тязаний друг к другу. Пусть побеждает сильнейший. аксари коршиносони футболи кишвар ӯро яке аз беҳтарин футболбозониដាҳаи аввали асри 21 дар тоҷикистон мегӯянд, аммо раҳматулло дар пешаи мураббигӣ мисли футболбозиаш муваффақ нашуд. ӯ фаъолияти мураббигии худро соли 2016 аз дастаи клуби марказии варзишии артиш помир шурӯъ кард. сипас чанд дафъа сармураббии дастаи кӯктош буд, аммо ба иллати натиҷаҳои ғайриқаноатбахш маҷбур шуд тарки ин симат кунад. аз ҷумла ҳамин мавсим баъд аз ҷанбасти 7 даври мусобиқа ӯ дигарбора дастаи ноҳияи рӯдакиро тарк кард. лек дар зудтарин фурсат ба ӯ пешниҳоди нави ҳамкорӣ омад, ин дафъа аз дастаи лигаи якум. ӯ зуд ин пешниҳодро қабул карда корро дар дастаи нав равшани зафаробод шурӯъ кард. ҳамон тавре ишора шуд, бархурди Фузайловҳо дар футболи кишвар чизи бегона нест, аммо Раҳматулло ва Ҳикмат ҳеҷ гоҳ пеш аз ин бо ҳам ба ҳайси мураббӣ рӯбарӯ нашуда буданд. тазодро бубинед ки инчунин имрӯз дар ҷараёни бозӣ байни ин ду даста инчунин фарзандони Ҳикмат Фузайлов, Зиёвуддин ва Зуҳриддин ҳам дар ду дастаи муқобил бар муқобили ҳамдигар майдондорӣ карданд. сарнавишт ба мо дар ҷараёни бозӣ байни ин ду даста дуэли танҳо байни насли калони Фузайловҳо не, балки насли ҷавони онҳоро низ ба таркиб дошт. Зиёвиддин ва Зуҳриддин Фузайловҳо писарони сармураббии дастаи барқчӣ Ҳикмат Фузайлов буда пешаи падарро ихтиёр карданд ва айни замон дар лигаи якуми футболи кишвар ҳунарнамоӣ карда истодаанд. майда будем, Сочи рафтаги будем, курорт Геленджик ба бозӣ карда будем, якумҷо гирифта будем. Чемпионати КАФ абади U16 дар Узбекистон мо сеюмҷо гирифта будем. Баъд маз хати Қирғизистон бозӣ карда будем, ду нича кардаги будем. ҳамҷа якум зарба гол ҳама задаги будам. Баъд ду хатои дига кардем, ду бозиам хатам кардем. Я попал в академию Истихола в 2012 году. Там начал играть и попал я дубль Истихола. В 2014 году сыграл и в 2015 году вызвали в высшую лигу Истихола. Ну, дали шанс, я укрепился, зацепился. И в 2016 году я ушел в аренду в Бархчи. 16 год, 17 год, 18 год сыграл и поехали мы на чемпионат Азии. Ну, как вы уже сами знаете, получил травму. Я еще молодой, карьера продолжает, не нужно падать духом. Зиёвиддин более-менее агрессивный игрок, но поскольку мы знаем, он получил серьезную травму, пропустил, считай, год. А так посильнее Зиёвиддин, но я так думаю, что Зухриддин не отстает от него. Они немножко разноплановые игроки. То, что касается Зухриддина, он больше защитник, наверное, атакующий. Зиёвиддин больше опорного и больше атакующего игрока. В принципе, он более такой универсальный игрок. Но, к сожалению, я думаю, Зухриддин сегодня лучше сыграл, чем брат Зиёвиддин. Я думаю, излишние эмоции помешали Зиёвиддину проявить свои лучшие качества. Ну, единственное, в Таджикистане у нас мало таких игроков. Агрессивность по футбольному злые и могут быть лидерами в своей команде. Но я надеюсь, что в дальнейшем и приглашали Зиёвиддина в сборную, и Зухриддина в расширенном списке. Но если будет шанс им доверить, я думаю, они оправдают. дастаи барқчии ҳисор ки ба он солҳои охир Ҳикмат Фузайлов машқу тамрин медиҳад, баъди 10 даври чемпионат дар лигаи якум зинаи 11-ум, яъне пеш аз охиринро ишғол карда 7 имтиёз дорад. бинобар сабаби аз нав ҷавон карда шудани ҳайат ва камтаҷрибагии футболбозони барқчӣ то ҳол бозиҳои барқарор дар ин даста дида намешавад. ҳарчанд дар тӯли бозиҳои марҳилаи якуми чемпионат барқчӣ мекӯшид бо моилии худ ба хатти ҳуҷум тавозуни муайянеро дар бозии худ пайдо кунад, аммо то ҳол он бенатиҷа аст. Несколько игроков взяли в сборную юношескую. Сейчас они играют за дубль
Локомотив Памир, ведущие игроки, и они действительно показали, вышли в Азию. Мы не смогли дополнить вместо них других. Они были ключевыми игроками, но все равно надеюсь, что в нашей команде есть игроки, которые они могут через несколько лет завоевать место в национальной сборной. К сожалению, пока не получается эту ситуацию исправить, то, что дома играем хорошо, а на выезде пока у нас большие проблемы. Я думаю, будем продолжать работать, исправлять ошибки, анализировать и в будущем улучшать все эти моменты. Я думаю, все будет хорошо. тавре дидаи соед бинандагони арҷманд, баъд аз чанд лаҳза бозӣ байни ду даста дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор шурӯъ мешавад. ҳамон тавре ки болотар ишора карда будем, дар ин рақобат дуэли бародарон Фузайловҳо ва ҳамчунин фарзандони онҳо дар ҳайати ин ду даста моро интизор аст. аз ин нигоҳ барои таҳиягарони барнома аз натиҷаи рақобат дида муҳимтар чӣ гуна хотима ёфтани дуэли байни ин бародарон ҷолибтар аст. Мы ожидали эту игру, очень тяжелый, и в турнирной таблице мы рядом, поэтому всем нужны были 3 очка. Видно, что пришел в команду Равшан, хороший тренер, и игра показала, что достойны 2 команды завоевать победу. Но повезло сегодня нам. Ребята действительно отдались. Спасибо, конечно, ребята. Ман бозии охирон назаран дар кор буд ки камтар боло равем. 10 очко қатӣ хеле мода нағз мешид якум круга тамом кардан.
хайки насиб бошад дуюм круг дабо хеле бозӣ мекунем, хай якам қатгӣ боз кардем. Хай айма калонтара, камтар опытнитара. Якам бор мо дар ҳамин стадиони Ҳисор якдигаримон қатгӣ бозӣ дорем. Игра была интересная, захватывающая. Прежде всего хочу поздравить команду Балхчи, молодых ребят за характер, с победой поздравить и команду, и главного тренера, брата родного, пожелать им в дальнейшем удачи. Но то, что касается самой игры, я думаю, была обоюдоострая игра. Балхчи воспользовался своим моментом, реализовали свой момент из-за вследствие грубой ошибки и вратаря, и защитников. Вследствие получили гол. Даже после этого создали хорошие моменты, но опять же реализация хромает. Эта команда уже обученная, уже давно вместе играют. Молодые бегают. Это дебютантная команда. Ну, как сказать, с второй лиги вышли. И тяжело играть в первой лиге. Ну, есть там опытные игроки, но не так уж опытные. Ну, все были на эмоциях. Ну, игра тяжелая была, так сказать. Ну, молодые ребята бегают. Ну, не опытные, но больше всего перебегали нас. ҳамин тариқ бозӣ байни дастаҳои Барқчии Ҳисор ва Равшани Зафаробод хотима ёфт. Дар ҷараёни он дастаи Ҳикмат Фузайлов дар баробари дастаи бародараш Раҳматулло бо ҳисоби минималии 1-0 пирӯз баромад. Нашри навбатии барномаи таҳлили самт инҷо хотима меёбад. То дидорҳои дигар, хайр.